uThulani Moyo mvelela eVictoria Falls. So ngabuya ngisetshenziswa udingela abantwana okudliwayo. So kwasukusika ngabe nsiba le problem, ngabe ngiqhatshwa emsebenzini, ngabe ngiqhatshwa ngumtshina. So ngithe ngiqhatshwe ngumtshina ngo-2020 ezi2 zikaJune, ngabe nsiba le problem yokuqamuka isandla. So ngalinyazwa ngumtshina. So umtshina lo wangikhada isandla, ngangiklina umuntu wayiklina phela esebenza ukuklina imtshini. So kwasukusiba yimistake, ngabe ngibona sengiqamukele nje, ngibona singasela sandla. So into yangikhona khonapho ngithe sengiqamukele umtshina wabe ngikhatshe sithi ngibe ngumsecurity. Ngithe ngiqeda ukuthi ngibe ngumsecurity wabe siqalisa ukuthi bengijontshela emsebenzini ngidlula amathaya emota. So khonapho ngavele sendilimele, siqalisa ukuthi ngangimjontshela, but kusukusele emuva lesiqalisa ukuphatshana kwakungalazi into ezazijontshwa. So ngithe sendilimele ukuthi seqalisa ukuthi ngimjontshela. So angawazi ukuthi indaba yangikhona khathesi ngazama ukuthi ngigijime nami ngiyireport emapholiseni, elabor, embassy, ngahamba konke. So kodwa uncedo angikalutholi until now.